The problems of Rwanda is not Hutu versus Tutsi. I don't even believe that the problems of Rwanda is the opposition. Ikibazo cy'u Rwanda ntabwo ari abahutu bahanganye n'abatutsi. Nta nubwo nizera ko ikibazo ari abatavuga rumwe na leta bahanganye na FPR. Nizera ko ikibazo cy'u Rwanda ari Kagame uhanganye n'abandi banyarwanda bose muri rusange. Uriya mugabo yararangiye, tuzajye kumwambura inshingano. That man is finished and we will take it over. I want you all to know that my mother is willing to lay down her life. Ndashaka ko mwese mumenya ko mama wanjye yiteguye gutanga ubuzima bwe nk'igitambo kugira ngo habeho ukwishyira ukizana no kugira u Rwanda rufite demokarasi. For a free and democratic Rwanda. Uwo ni umuhungu wa Ingabire Victoire ufungiwe mu Rwanda, Remy Amahirwa, wongeye kumvikana avuga ko mama we Ingabire yabujijwe uburenganzira bwe bwo gusenga aho afungiwe kuko ngo ubutegetsi buzi ko ariho akura imbaraga no kudacogora. Ati they charge her together with 9 other party members of running a criminal organization. Bamushinja we n'abandi bantu 9 bo mu ishyaka rye kurema umutwe w'abagizi ba nabi ugamije guhungabanya leta. Bamubujije kandi kujya gusenga muri serivisi zo ku cyumweru. Ntekereza ko bazi ko imyemerere akomora mu idini ariho akura ubushobozi n'imbaraga, rero bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo bamugabanyirize imbaraga n'umwete bye. Gusa nta bwoba, Imana iri kumwe natwe. Imana niyo ibizi. Don't worry, God is in control. Uyu muhungu wa Ingabire Victoire ko yabonetse avuga amagambo akomeye kuri Perezida Paul Kagame yavuze iki kandi? Turaje tubirambure mu kanya gato, ntimujye kure ya Open Mic TV. Turabasuhuje aho muhererose ku isi, tubaha ikaze kuri Open Mic TV, tubaha n'ikaze ku makuru twabateguriye ku buryo burambuye. Amakuru twabateguriye: Remy Amahirwa, umuhungu wa Ingabire Victoire Umuhoza ufungiwe mu Rwanda, yongeye kuvuga amagambo akomeye kuri Perezida Paul Kagame w'u Rwanda n'ubutegetsi bwe, ahamya ko Kagame yarangiye, igisigaye ari uko bajya kwifatira inshingano zo kuyobora u Rwanda. Remy Amahirwa yagaragaye cyane nyuma y'uko umubyeyi we Ingabire Victoire atawe muri yombi agafungirwa mu Rwanda. Uyu muhungu agaragara mu bikorwa byo guhatira ubutegetsi bw'u Rwanda kurekura nyina. Remy Amahirwa yumvikanye ku kinyamakuru The World agira ati they charge her together with 9 other party members of running a criminal organization. Bamushinja we n'abandi bantu 9 bo mu ishyaka rye kurema umutwe w'abagizi ba nabi ugamije guhungabanya leta. With the aim of destabilizing the government. Remy Amahirwa uvuga ko nyina ari umugatolika w'umunyamwete, kuri iyi nshuro yavuze ko Ingabire adafungiwe gusa ibitekerezo bye bya politiki, ahubwo anatotezwa abuzwa uburenganzira bwe bwo gusenga. Ati they are also blocking her to attend Sunday service. I think they know that religion, her faith, is something that she draws power and strength from, and they are trying to do whatever they can. Bamubujije kandi kujya gusenga muri serivisi zo ku cyumweru. Ntekereza ko bazi ko imyemerere akomora mu idini ariho akura ubushobozi n'imbaraga, rero bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo bamugabanyirize imbaraga n'umwete bye. Gusa nta bwoba, Imana iri kumwe natwe. Imana niyo ibizi.
don't worry, God is with us. God is in control. Ingabire Victoire yatawe muri yombi mu mwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu bitegetswe n'umucamanza avuga ko agomba gukurikiranwa kimwe n'itsinda ry'abandi 9 bamaze imyaka hafi 5 bafunze bivugwa ko ari abayoboke b'ishyaka rye rya Darufa umurinzi ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda. Byabaye nyuma yuko Ingabire Victoire yari yatumijwe mu rubanza rw'abo bantu nk'umuntu utanga amakuru mu rubanza rwabo. Ingabire aregwa ibirego bimwe n'iby'iryo tsinda ririmo n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana w'ikinyamakuru Umubavu TV. Baregwa ibyaha birimo amahugurwa yo guhirika ubutegetsi badakoresheje imirwano, kurema umutwe w'abagizi ba nabi, gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage ubutegetsi no guteza imvururu muri rubanda. Ingabire Victoire aburana ahakana ibyo byaha. Mu rubanza rwe ruheruka rwabereye mu ruhame ariko nyuma bagasaba ko rwashyirwa mu muhezo, hagaragaye uguterana amagambo ku mpande zihanganye, yaba abanyamategeko ba Ingabire Victoire n'ubushinjacyaha yewe n'umucamanza. Ingabire Victoire yabwiye urukiko ko hari impamvu 4 zituma yumva atameze neza ku buryo yabasha kuburana no gutegura neza dosiye ye, avuga ko afite ikibazo mu bijyanye n'imbaraga z'umubiri, amarangamutima na roho. Impamvu ya mbere, Ingabire yavuze ko atemererwa guhura n'abareganwa nawe mu rubanza rumwe kugira ngo abashe gutegura urubanza. Kuri iyi ngingo, Ingabire yavuze ko ibyaha aregwa byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no kujyamo no gutegura umugambi wo guhirika ubutegetsi abireganwa n'abandi bari bitabiriye amahugurwa we atarayitabiriye, bityo ko yifuza guhura nabo akabona uko ategura urubanza, ariko gereza ikaba yaranze ko bahura. Ati, nkeneye guhura n'abo tureganwa hamwe kugira ngo mbone uko ntegura neza n'urubanza, cyane ko duhuriye kuri icyo cyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi n'umugambi wo guhirika ubutegetsi. Impamvu ya kabiri Ingabire yagaragaje niyo kutavugana n'umuryango we uko bikwiye kuko uri mu mahanga. Yavuze ko kuva yafungwa yemerewe kuvugana n'umugabo we gusa, ariko atabasha kuvugana n'abana be, kandi umugabo ari mu bitaro ntacyo yafasha mu gukemura ibibazo by'abanyamategeko be. Yibukije ko amabwiriza y'umuryango w'abibumbye agaragaza ko umuntu ufunze yakabaye ahabwa uburenganzira bwo kuvugana n'umuryango we. Impamvu ya gatatu yerekanye nijyanye n'ubuzima, aho yerekanye ko hari iby'ibanze bitaboneka kandi byakabaye bimufasha mu gutegura neza urubanza. Ibyo birimo umuti w'amenyo, pomade yisiga ku ruhu biboneka rimwe na rimwe. Impamvu ya kane, Ingabire yabwiye urukiko ko atemererwa uburenganzira bwo gusenga. Yasabye urukiko ko rwategeka ko nibura yahabwa uburenganzira bw'ibanze. Ingabire Victoire yavuze ko ibyo bimutera ihungabana bikamugiraho n'ingaruka z'imyemerere. Uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko impamvu zivugwa na Ingabire n'abamwunganira ari ubutesi kandi nta tegeko ryaba ryishwe mu gihe atahura n'abo bareganwa. Ati, ntabwo ari inzitizi zatuma urubanza rusubikwa, ahubwo ni amarangamutima ye n'abanyamategeko be twe twakwita ko ari ubutesi. Nashakishije ibintu byose bavuze mburamo impamvu y'amategeko yatuma urubanza rwe rusubikwa. Ati, urashaka kohererezwa pasiteri muri gereza? Umushinjacyaha yavuze ko kuba atarahuye n'abo bareganwa itaba impamvu yo gusubika urubanza kuko nta tegeko ryaba ryarishwe.
yemeje ko byari kuba ikibazo gikomeye iyo Ingabire aza kuba atabasha kuvugana cyangwa guhura n'abanyamategeko be. Ingabire yabajijwe n'umucamanza niba koko yumva ataburana atabanje kuvugana na bagenzi be. Yahise agira ati, birasaba ko mpura na bagenzi banjye bansobanurire ibyabereye mu mahugurwa, ibyo bintu byakozwe bite, mu buhe buryo, mu ruhe rwego, menye uko ngomba kwiregura. Maître Gatera Gashabana wunganira Ingabire yagaragaje ko uregwa yari akwiye guhabwa amahirwe ari gusaba kugira ngo ashobore gutegura urubanza yarezwe mu bwisanzure. Umucamanza yaje kumwambura ijambo akiri kuvuga, undi akomeza kuvuga agaragaza ko ubushinjacyaha buhabwa umwanya wisanzuye ariko bo ntibawuhabwe. Umucamanza yahise ategeka ko bandika ko Maître Gatera Gashabana asuzuguye urukiko bitewe n'amagambo yari avuze. Maître Gatera Gashabana yahise asaba ko bakwemererwa iburanisha ry'ibanze rizasuzumirwamo ibibazo byose bihari mbere y'uko ubushinjacyaha butangira gusobanura ibyo burega Ingabire Victoire. Ku bijyanye n'ibibazo Ingabire yagaragarije urukiko, rwavuze ko ibyo avuga nta gihamya cy'uko koko yimwe ubwo burenganzira kandi ko mu buryo bwo gukemura ikibazo niba gihari mu mikoranire n'izo nzego Ingabire yagejejeho icyo kibazo arizo RCS na Minujiste, rusanga ibibazo byavuzwe bitahagarika iburanisha ry'urubanza. Ku bijyanye no kuvugana n'abo bareganwa, umucamanza icyo gihe yahise atanga igice cya nyuma ya 7:30 kuba cyakoreshwa baganira kuri dosiye. Ingabire Victoire yahise avuga ko igihe yaba hawe ari gito kandi ko atiteguye kuba yakwicarana nabo uwo munsi kuko hari dosiye zijyanye n'urubanza atarategura. Yasabye ko mu gihe baba batarangije kuvugana bakwemererwa iminsi 4 yari yasabye, ariko umucamanza amwibutsa ko ibyo umuburanyi asabye urukiko byose atari ko abyemererwa. Umucamanza yagize ati, ibyiza byose umuburanyi avuga si ku rukiko rubyemera ko ari byiza cyangwa ari ko kuri. Ukuri nuko urubanza ruzakomeza ejo. Umucamanza icyo gihe yavugaga byari tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, kandi urubanza rwa Ingabire Victoire rushyirwa mu muhezo. Umuhungu wa Ingabire Victoire, Remy Amahirwa, mu mpera z'umwaka ushize ubwo bizihizaga umunsi wahariwe Ingabire Victoire wiswe Ingabire Day, uyu mugabo yagaragaye avuga amagambo akomeye kuri Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Remy Amahirwa, umuhungu wa Ingabire Victoire, yagize ati, When my mother left, I was too young to understand politics. I was too young to join the struggle. But you guys persevered. Ubwo mama yavaga mu rugo, nari umwana muto cyane udasobanukiwe politiki icyo ari cyo, nari muto ntashobora gufatanya nawe mu rugamba arimo, ariko mwebwe icyo gihe cyose mwari muri urwo rugamba. Ariko kubera ko abakuze batigeze bacika intege, bakomeje kurwana kandi baradutegereza twe tukiri bato kugira ngo dukure bihagije kugira ngo twifatanye namwe muri urwo rugamba. Aho niho Paul Kagame yatsinzwe. Yatekereje kubo angana nabo gusa, yitekerezaho ku giti cye. Ntiyigeze atekereza ku bantu bato bo mu gihe kizaza, kubera ko guhera ubu twe bato kuri mwe twifatanyije namwe muri uru rugamba, kandi igihe tuzaba tugeze mu zabukuru igihugu cyacu kitarabohorwa, abana badukomokaho nabo bazafatanya natwe mu rugamba. And if we become old and our country is not liberated, our children will also join in the struggle. I remember
2 years before my mother left, she took us, her children, out to dinner and told us, she looked us in her eyes and she said, I'm gonna go back to Rwanda. Ndabyibuka imyaka 2 mbere yuko mama ajya kugenda, yaradufashe twese abana be, adusohokana gusangira nawe ibya nimugoroba, nuko atureba mu maso atubwira ati, ngiye gusubira mu Rwanda kugira ngo nziyamamaze mu matora yo kuba perezida. Bashobora kumfata bakamfunga cyangwa bakanyica, ariko ndajyayo. They might arrest me or kill me, but I am gonna go. But I want to thank every single one of you for more than 15 years, and now 10 years of INGABIRE Day. You have been supporting my mother. Thank you. Ndifuza gushimira buri wese ku myaka 15 mumaze muri uru rugamba, ubu hakaba hashize imyaka 10 muzirikana umunsi wahariwe Ingabire. Mwakomeje gushyigikira mama wanjye, ndabashimiye. Ndashaka ko mwese mumenya ko mama wanjye yiteguye gutanga ubuzima bwe nk'igitambo kugira ngo habeho ukwishyira ukizana no kugira u Rwanda rufite demokarasi. Twese tugomba gutera intambwe yo kwifatanya nawe mu rugamba. Ntabwo ari ngombwa ko twese tujya mu Rwanda, ariko benshi muri twe dushobora kurwana turi hano. Not all of us will travel to Rwanda, but many of us can fight from here. One thing that I've learned during my investigation of our country, the problems of Rwanda is not Hutu versus Tutsi. I don't even believe that the problems of Rwanda is the opposition. Ikintu kimwe nabashije kwiga mu iperereza nakoze ku gihugu cyanjye, ikibazo cy'u Rwanda ntabwo ari abahutu bahanganye n'abatutsi. Nta nubwo nizera ko ikibazo ari abatavuga rumwe na leta bahanganye na FPR. Nizera ko ikibazo cy'u Rwanda ari Kagame uhanganye n'abandi banyarwanda bose muri rusange. Uriya mugabo yararangiye, tuzajye kumwambura inshingano. That man is finished and we will take it over. You're right. You're right. There's been a couple of Generation Z movements in Africa lately. The youth. Hari urubyiruko muri Afurika rwo muri iki gihe rwitwa Gen Z rwagiye rukora imyigaragambyo. Urwo rubyiruko iyo utabahaye uburenganzira bwo kubaho ubuzima bwabo uko bikwiye, bazabufata ku ngufu babutware. Icyo nicyo kintu nanone Paul Kagame atigeze asobanukirwa, ariko mwese muri hano musobanukiwe. Dufite urubyiruko hano, dufite abakuru hano, dufite n'abari hagati. Twishyize hamwe twabishobora. Again, that is what Paul Kagame did not understand, but all of you do. We have young people here, old people here, and together we can do the Kume. Uwo ni Remy Amahirwa, umuhungu wa Ingabire Victoire, umuhoza utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ingabire ufungiwe mu Rwanda kuva mu mwaka ushize. Remy Amahirwa yagaragaye avuga amagambo akomeye kuri Perezida Paul Kagame n'ubutegetsi bwe. Ntacyo u Rwanda rwari rwatangaza ku magambo akunze
kuvugwa na Remy Amahirwa, umuhungu wa INGABIRE Victoire, ariko hagize icyo u Rwanda ruvuga kuri uyu muhungu twakibagezaho. Reka dusoreze hano dushimiye mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira. Dushimiye by'umwihariko abantu mwese mwaduhaye umusanzu wa subscribe, dusaba abatarabikora namwe kubikora kugira ngo ibyo ducisha hano bizajye bibageraho uko tubikoze gatanu ku kandi. Nta kindi bisaba no gukanda aho handitse subscribe munsi ya video, ukihakora hagaragara akazogera kitwa bell icon nako ugakande. Nta kindi bigamije no kugira ngo ibyo ducisha hano bizajye bikugeraho uko tubikoze mu buryo bwa message cyangwa se notifications. Murakoze rero, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Murakarama.